Leminaramnina Kanaba Yarokani, Chanaba Yarokani, Matangi, Adu, generally, I quite Ladiba, Manipur, Ladiba, Kundaminariba group Singsi, Pulak Punjan Naraga, Masi, Amatoina, Yanabama, Poraga, no Yapamana Kadai, no Kanano, Silaga, solutions, Puraga, the long term solution, Ogadaba. Could a kilo and order the problem to the Hoi, Force Hazard Manikang, the security, Tawunikang, the Tauro, Madunam Tanaba Honoro, Aduga, long term the Manipur, the Baroki part of Maninga, interfere, Tobato, question arise. Merger matung dadi Manipur si Bharat ki oire Manipur da thokko si Bharat da thokko na laura damne Bharat ki part maneba ado idi masi ki part si da laiba kanglu masian misunderstanding laina rasu amobu torasu yanaba ma torana ba yamna puksen sengna Bharat sarkar na hona biraga di lasting oiba solution do porakani Manipur si development lakaneba adom da lakta dan amadama injan toraga kanglu masian nuksi nahandraga moigi apamba khara thungna tawba oiraga di potu India gi oina pharo Manipur kaiba kan India Kaidori never, Adusumoi Kanga the Baneva. Adagi Laisni Manipuri border, Yamna sensitive area, you know, the Myanmar, Erang to each China, Yamnan, like Lady Posida, Masagi International Bharaki Northeast Regency, Pura, Masida, Erang Topakan, the Diago, Madu in Diago, and a Soidanamaki, Kangam Moi study Torongani, other than I find hygienic with the Manipur Kaibe, Aro have a sea, Sendrega, and Hananasu, Assurance Peak, Housing Supiri, Adonamasi, Hena Chesalaga, Heidi, Tugai getting Dingam, Madu Parliament, when a majority oirimina. Adona Maduki Akiba do the apprehension do Dumlay Adu MP Avana point out or Abaponina, Madu Ikoina Suyamna, seriously Lawi Adu Madu Ikoida Akiba Supawi, Mipai Supawi, Adona Madu Central Government Muna Kalaningi, Adu Marila, no Punamana, Madu Yaro Habido, Madu Hayaningi, Aduga MP, Dunasumagi on level da Honaningi, Masagi. Masidi political party ki difference mayam do khaido naraga kang maseng ki difference do khaido naraga Manipur da leminari ba khoi punama Manipur se khoi ki iram damni masi puna lemina gadabni masi thugai be yaro haiba kholau simadi khoi loinamak tongminna ningebo aidi adu khaktagi wani aduna madugi line to da changjala ningi aduna hoji phabudi yam phare MP na du mainaga point out torok pasi kharadi khoi khangnar ani dana maya politician sing su ataisu aduna Manipur kai basidi ai khoi Kanamtana Pamti, Madumadi, I may exchange a Tamsaning, Masiki Kaina Bagista, the head Lapokanda, Yana Tamtiba, consequences, my Amama, Lakadraina Kali. Hoi, Tagajay, Makatana Zada Mulachage, I could Asweba Mam Lady, Hibagi, Aranba Mam Lady, Hibagi, Matang Dusuni, MP Bimol, Fundo Pibada, Asigumba, Asweba she labor say, Kugi, Indiagi Achoba state sing the center, the Luching Boiri Habitariosa, Asigumna, Manipurgi Masana Shu, Oi Bataraga, the center, Luching Base, Oi Bataraga, the Asweba Aranba sings a Sum Topangam Bagitanza, to Legadra was a Kari Motam. Manipur Masana, Asoba center, the leader or the Manipur. Masana Home Minister already Ngasito films Oram Dobasuai. Live activity Gasagi democracy the ding Masing the chat panina number the chat panina Manipur degi MP and Nihum Kakava America Kavaduna Dikai degi Asom the Mantri or the Adubu or the Badinate Mamang the State Minister Gadi or Midana. Aduna Indiagi Central Administration da Manipurgi Macha Mayam Yauragadi Aikoigi Wahi Aikoigi Voice Hagadra Aikoigi Apabase Karab how the Soidna Tagane do live activity State Apikpo Oirubanina. Masagi democracy the Masidi Akoi Amagi Wasuna Natre, Manipur do Yam Chow represent or UP the state MP Marfule, Viduga, the MP and Nickel Viduga di Kamana Manaruni. I can only remember to tell you what in a Tajeva. Masay me personal charisma. Sanada Megalea the Equine Ubusi. Yang pick state ni Manipur ke Japan ni moisha, bising tu Japan ni MP masing mana orang ni. Meghalaya ada PS sama Thoi. Thoi. Lok Sabha ki MP bawa orang ni. Number one, number two, mama usiki PS sama saya. Ain hijau na, mi masing tu le amuk sunya, mi kisna yang lingaga di. Machine have late. Sana Amadu di PS Sangma the exception or PS Sangma he was almost a president, almost president of India. President Mukherjee vote limit nabada, Mapu Gamu, Supreme Court answer nabada, Supreme Court constitution being star 3 issue to the Lehori never. Judge Omna, President Mukherjee election to make a idea. Ani just ani ni ko ani ama khatane khenari je am ani yamana Pranab Mukherjee ki election to lali PS Sangma oibum thu ena haraga leikiba adi aina khasum kan laksari se Gawagi state ni defense minister union ki defense minister ka hai se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯆꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯆꯧꯕꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅ ꯑꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯕꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯥ ꯐꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯈꯔꯅꯦꯕ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯪꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯁꯨ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯄꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨ ꯄꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯆꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯪꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ एम पी ꯑꯅꯤꯈꯛ काबा मणिपुरदगी मीना असोमदा मयामगी प्राइम मिनिस्टर ओइरकनीगा हाइबदुदी ngसाइगी एक्सेप्शन हाइगद्रो तोमा अदुगुंबदुनिदा अदुना एनीवे अमबोइरसु अखोई मणिपुर की लैरिबा करी हाइतारे प्रॉब्लम मयाम से सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन दा मणिपुर मचाना खरे यावब ngमगदी अखोई प्रॉब्लम से खरे खेदी हेना फजना तौब ngमगने न खले यस पुखतपसु ngमगने अदु भावदे कले ngमगने असेंबसु ngमगने अरुणाचल योजना किरण रिजिजू से तामनी छुरेबा कैबिनेट मिनिस्टर कलेस मणिपुर तामनी मोजु लोकसभा एमपी अनि रंगनी अदो सुजुकी पी संगमागी इशू जिसु पी संगमागी तो खोखरगा हौजि हौजि केनो जिदा किरण रिजिजू से तामनी छुरे मोदी की रिजिम जिदा कनो ओइरेस अदुना आइन हाइजरबदी इन सरगी कनो से कक्षाबे वाफम नचदिएबा आइन अखोइ सुगुम पॉलिटिशियन पुस्ट तो या तौगदबनी अदो सर मुझे कांग्रेस की एमपी सी चामनेबा पार्लियामेंट कांग्रेस की एमपी चामनेबा अदो कांग्रेस की एमपी चामसिदा नान बंदे मातरम की एमपी मरी मंगा खतनेबा ngangiसे अरैना खो जाबि मोदम यावरिसे मरमदि मिगी चुमी पार्टी रिप्रेजेंट तौगा बगी कैपेसिटी ला कांददी नंग दी स्टेट मचानी नंग कनो हाया पोंटे नंग डाटा नंग दी फैक्ट्स एंड फिगर फजल लेमन नुपाने सो यू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी हाय नेबा यू रिप्रेजेंट द पार्टी ना कसै मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर को बिरमबदो लैगी दबजे बीजेपी दा या वान होनजर मिनी यामना टैलेंटेड और गवर्नमेंट टॉपिक पुरु गी इंडिया की क्वाइट चौका होम मिनिस्ट्री लेरे सॉरी पर पीएमओ लेरे होम मिनिस्ट्री लेरे अहुम सुबा कनो नेबा कसै की डिफेंस काइसे अदुगी मिनिस्टर ओखले नेबा अदि पीए संगमा टर्म लोकसभा स्पीकर ओर में देन नेशनल लेवल की एनसीपी की कांग्रेस से काइथरगा प्रेसिडेंट को ओइदना अरे कैबिनेट ओइ अदगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बीजेपी की नॉमिनी ने दुसो बीजेपी ने नॉमिनेट तौदर प्रणब मुखर्जी को फाइट तो होना कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इंडिया प्रेसिडेंट आई नोइबम थु एन तौदना सुप्रीम कोर्ट योंना ओनली बाय अ मार्जिन ऑफ वन जज नेबा जज मंगा द जज अमा खकी खेना बदुना प्रेसिडेंट ओइहौदब नुपा नेबा आइना हाइजबदी आइना हाइजब पीए चुमे अजुगी रिप्रेजेंटेशन चुमना फंगदे कोइ खंगजेयबा अरेना हाइजबदी व्हाई डोंट काश्मीर मचे ताना थुगाई खिबगुमना मखोइना अखोगी सेंटर सिना मणिपुर बुसु थुगाइना बसिलकपनी अदुगा काश्मीर थुगाई खिबदा यावखिबा ऑफिसर बु मणिपुर लेंगा पाइहंदुना थमलिबा असि मियामना चेक्सिनबा मथौ ता हेना माकनसु मखाताना फोंदोइ लाक्चनिंगे वफम देउजा सुमाइना मणिपुर दसु पॉसिबल ओइगद्रा अदुगा डिफरेंस सिना करिनो हाइबदु ओजागे ओबु मत फोंदो होय अदुनी आई ngसाइसु पंजगिबदुनी मागी स्टेटमेंट से यामना अखोइना सीरियसली स्टडी तौबा म चांगी मरमदि हुजिकी हारिबदु अचुमनेबा अखोइ हुजिक लैरिबा गवर्नर जी काश्मीर दा लैरमनी मा काश्मीर की मुन्ना खंगी अदो ngसाइ हाइजगिबदुनी काश्मीर दी अचौबा स्टेट नि अदु मथक्ता काश्मीर दा अनि थोना थुगाइबदुदी खरा लेरगा काश्मीर से अमोन स्टेट रूट हजलकनी हाइबगी थाजबजु पी अदगी लद्दाख एरिया दुनी लौथोख्रिसि अद मणिपुर दी पिखरबा स्टेट नि याम पिखरबा स्टेट सिदा अमोन फर्दर डिवाइड तौरगा अखोइगी
कमाइना यूनियन टेरिटोरी पीगदोइनो अदगी हुजी कुकी सिंगी लेरिबा इरांग सिदा नते मणिपुर दा कुकी सिंगी इरांग लेत्रिंगेदा नागागी इरांग अमा लेखरे ngasai pandengriba मणिपुर की मर्जर की मतमदगी होना नागादी थांगे सेने इंडिपेंडेंस पाउ डिक्लेयर तौरमिनेबा अदु वारिदो अद नागागी इरांग अमा लेरी मणि अदि कुकी की लेरी मैथै मयाम तपाक्ता लेरी अतोप कम्युनिटी मयाम लेरी मणिपुर दा मुस्लिम लेरी लेरिबा मयाम सिगी सुमाइना मोगी ऑटोनोमी तालक होम स्टेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौरदी मणिपुर दु सिंजु तारनेबा अदो इदि ngasai की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मयाम सी पुलप पुंझल लगा थाइना पूर्वांचल प्रदेश कायदो नॉर्थ ईस्ट प्रदेश सेमनी गाय अदु मयामना ओइरोदो मधु तौनरप मतमदुददी हौजिक हौरबा मधु चाही इंडिपेंडेंस की मतुंग चाही हुमुद्राय मतुंग हारिबा मयामदो महन पोपथोंगनरगा तौरप तारगदी असोब इशू म थोरकनी मधुर मणिपुर दai खोइना यामना नुआइतबा यामना अकीबा ब्लड सेट इराक करी हाइतारे खोइना हुजिक विजुअलाइज तौबा ngamdaba यामना साथीबा मयाम अमा consequences लाप यायबा मधु इंडिया गवर्नमेंट फजन स्टडी तौबिबम थोएबा इन केस मणिपुर से सुमाइना कालु अमा अपीस तौनबा अतोपा अमा नमधबा अदु यारोएबा मणिपुर की लेरिबा सोल्यूशन सिदि ngasai जो कन पनरिबा कुकी लोइनमक नते कुकी मरक्ता ngasai की लमे तुएन बखरम यावरम याय मैथे की मरक्ता सु लमे अदुदि एनी कम्युनिटी थोको वादी अदुगा मणिपुर एज ए होल यामना कुइरबा मतमदगी हाइबा तारे लि मामांगैदगी होना पुलप लेमिनरपनेब कांगु मसेनजे लेमिनरमनिना खनबा यावरकनी चानबा यावरकनी मतांग मतांगी दुने अदुबु जनरली अखोई लेरिबा मणिपुर दा लेरिबा खुंदामिनरिबा ग्रुप सिंगसी पुलप पुंझनरगा मसी अमत ओइना यानबा म पोरागा नोइ अपामना कदाइनो कनानो सिललगा सोल्यूशन सि पुरागा दि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन म ओइगदबा खुदकी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दुदि होय फोर्स थाजनबनी खंगदे सिक्योरिटी तौबनी खंगदे तौरो मदु नमथनबा होनरो अदुगा लॉन्ग टर्म ददि मणिपुर जी भारत की पार्ट अमनि ngasa इंटरफियर तौबा तौदबदो क्वेश्चन एराइज तौद्रेबा मर्जर मतुंग ददि मणिपुर जी भारत की ओइरे मणिपुर द थोकछि भारत द थोकने न लौरदबनि भारत की पार्ट अमनेबा अदो इदि मसी की पार्ट से द लेरिबा कांगु मसेन मिसअंडरस्टैंडिंग लेनरसु अमबु तौरसु यानबा म तौरनबा यामना पुक्सेन सेंगना भारत सरकार न होनबिरगदि लास्टिंग ओइबा सोल्यूशन दु पोरकनी मणिपुर से डेवलपमेंट लाकनेबा अदोम द लाकतदन अमदम इंजन तौरगा कांग मसेन नुसिनहंद्रगा मोइगी अपाम खर थुंगनबा तौबा ओइरगदि पोतु इंडिया की ओइना फरोय मणिपुर काइबा कांद इंडिया काइदोरिनेबा अदुसु मोइ खंगदबनेबा अदगी लाइसनि मणिपुर दी बॉर्डर नि यामना सेंसिटिव ओइबे एरिया नि इब्लोनबदा म्यांमार हुजि इरान थोइ चाइना के याम नंगन लೈ लैरिबा पोसिदा मसागी इंटरनेशनल कम भारत की नॉर्थ ईस्ट रीजन सि पुरा मसिदा इरान तौरप कांद इंडिया गवर्नमेंट सु मदु इंडिया गवर्नमेंट सोइदनमकी खंगमगनी मोइ स्टडी तौरमगनी अदुना अखोइना हाइजेनिंगबदी मणिपुर काइबे यारोय हाइबसी सेंट्रल गवर्नमेंट हन हनसु एश्योरेंस पीखरे हौजिकसु पीरी अदुना मसी हेना चेसललगा हाइदि थुगाइगेदि ngamdingame मदुदि पार्लियामेंट मोइना मेजॉरिटी ओइरिमिना अदुना मदुगी अकीबदो अखोइदि एप्रिहेंशन दो दुम लै अदु MP अबना पॉइंट आउट तौर अब पोनिना मधु अखोइनसु यामना सीरियसली लवी अदुग मधु अखोइदा अकीबसु फावी मिपाइबसु फावी अदुना मधु सेंट्रल गवर्नमेंट मुन खलनिंगी अदुग मरी लेनो पुनमना मधु यारोय हाइबदो मधु हायनिंगी अदुग MP दुनसु मागे ऑन लेवल दा होनानिंगी ngसाइगी मसीदी पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंस मयाम दु खाइदोक नरगा कांगु मसेंग की डिफरेंस दु खाइदोक नरगा मणिपुर द लेमिनरी बाय खोइ पुनम मणिपुर से खोइ की इरमदमनी मसी पुन लेमिनगदबनी मसी थुगाइबे यारोय हाइबो खोलाउसिमदी खोइ लोइनमक तौमिननिंगेबो आइदि अदु खक्तगी वानी अदुना मधुगी लाइन तुदा चंगजलनिंगे अदुना हुजि फबुदी याम फरे MP ना दु माइनगा पॉइंट आउट तौरपसी खरदी खोइ खंगनर अनिदना मया पॉलिटिशियन सिंगसु अतैसु अदुना मणिपुर काइबसिदी खोइ कनामतना पामते मधुमदी आई मयक सेंगना थमजनिंगे अदुगा मसीगी काइनबगी स्टाइल हेक लाप कांदा यामना तमथीबा कॉन्सिक्वेंसेस मयाम अमा लाकद्रैना खल्ले होय थागचै मखाता नवजादा मुलाचगे अखोगी असोइबा मयाम लेरे हाइबगी अरानबा मयाम लेरे हाइबगी मतंग दुसुनी MP बिमोल ना फोंदोकबिबदा असिगुम्बा असोइबा से लेबसे अखोगी इंडिया की अचौ चौबा स्टेट सिंगनादी सेंटर दा लुचिंगबा ओइरे हाइबा तारे ओजा असिगुमना मणिपुर की मसानासु ओइबा तारगदी सेंटर की लुचिंगबसे ओइबा तारगदी असोइबा अरानबा सिंगसे सुमथोकपा ngambagi tanza दु लेगद्रा ओजा करी मोथम मणिपुर मसाना अचौबा सेंटर दा लीडर ओइरी मणिपुर मचाना होम मिनिस्टर ओइरेदी ngasi तौर फिल्म जी ओइरमदबसु याय लाइबक थीबदी ngसाइगी डेमोक्रेसी ददी मसिंग द चटपनिना नंबर द चटपनिना मणिपुर दगी MP अनिहुम ख काबा अमनि ख काबदुना दिखाय दगी असोम द मंत्री ओइरदगी अदुबु ओइदबदी नते ममांग द स्टेट मिनिस्टर गादी ओइरमिदना अदुना इंडिया गी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द मणिपुर गी मचा मयाम यावरगदी अखोइगी वाही अखोइगी वॉइस हाइगद्रा अखोइगी अपाबसे खरब हाउदी सोइदना तागने दु लाइबक थीबदी स्टेट अपिकपो ओइरुबनिना
ngasai democracy da di masidi akoi amagi wasuna natre Manipur du yam chaw na represent to UP da state gi MP marfu le bedu ga akoi sida MP ani khak le bedu ga di kamai na manaru ni hoi hoi ai ju keno ri mar tha chawi wafam ni na chade ba masi ai di mi gi personal charisma se sana da Meghalaya da akoi nu ubasi yam pick state ni Manipur ga chap mani moi bising ju chap mani MP masing mana ram gani Meghalaya da PS sama thoe honorable koi lok sabha gi MP bho oi ramne number 1 number 2 ma mas hugi PS sama se ai na haijo na mi masing da le amuk suna mi gi jina yam linga ga di masing haibo leite haijo leite sana amadu di individual na PS sama se the exception ora ga PS sama si he was almost president of India Pranam Mukherjee vote le min bada ma po ho ga mu Supreme Court an chana bada Supreme Court ki constitution bench ta 3 issue 2 le hori ne ba judge umna Pranam Mukherjee election do chom me ke chubai di hai ba ani just ani ni ko ani am khatane khenari je am ani mana Pranam Mukherjee ki election do lali PS sangma oibum thoe na har ga lai ki ba adi aina khasum kan laksari se gawagi defense minister union ki defense minister ka hai se khoi ai mo mare ye sabare ai lo ta khunjare ai ta hai ge ba hobi ke hai ba se ai lo ko na khana biro aduga hauge na haijari di madugum badu di mi gi individual ni asigi por ko mi ama khana Manipur gi mi na oibe ya di hai laite adu di mi gi masai ne ba aduga generally yeng ba ka da di state a chau ba ai na haijina ana exception si cannot be generalized ko de he confused ma de du tor di is ta baitai masa phau ba de ba phau du di hai do adu generally na sai gi leiri ba pot tu di exception khara ne ba ps sanga gum mi du di silong du barabar po oi do adu bu UP de di ga si wa prime minister ori si kya yam re adu ni ta aduna generally ai na Jabadi, I koigi state Machada Lairuba Sigi, I koigi Ada, Center da Uzibemana Hangi Badugiko, Center de Koigi Mimayam administration, the Yaura de Koi problems, the Karangati Pagadra Haido, Karangati Soidra Pagani Aduga, I koigi state Pik or Rubanina, I koigi am acceptingly who keep on Habi, but I am talented over PS Samagumba politician, Toragadi, Aduna Tongan Bamoigre, generally de Koisi am the Yaudriba, and I koigi Lairuba problems in the Pajana represent the Wangam, the Hajabawani Aduga. Di pick pa chawbong nga siya leader way rin si adu di tongan ba mi mo magi individual capability hagadra adom da ayam ba chat leba adu bu mohoi du di masing du yam ba nate generally Manipur de gi MP ni ka ka ba Manipur de gi mina masom da mayam gi prime minister oir kani ga hai ba du di nga siya gi exception hagadro toma adu gum ba du ni da aduna anyway ama boy so ai khoi Manipur gi lairiba kari haitare problem mayam si center gi administration da Manipur machana khara yaw ngamagadi ai khoi gi problem se khara enkhei di hena phajana tawba ngamgane na khale yes pukhat pasu ngamgane adu baw de kan ngamgane asem ngamgane arata yoji kiren mi jisu se ta mani chure ba cabinet minister kalis mani ta mani mo lok sabha MP ani ro ngani ado sujiki PS sangmagi issue jisu PS sangmagi to khokra hoji gi keno jida kiren mi jisu se ta mani chure modi gi regime jida keno ore is adu nai haijar badi ina sargi keno se kakcha be wa pham na chadi ba aina ekhoi chugum ba politician post office ke ya to goda bani ado sara muzi congress ki MP si chama ne ba parliament congress ki MP chama ne ba ado congress ki MP chama sida nan bande mataram gi MP mari manga khatne ba ngangi se aro da khoi zabi mo dum yaw si maram di mi gi chumi mari ore party di present to ga bagi capacity la kan da di nang di state masani nang ngang kan haya ponte nang data nang di facts and figure phajal le menu pane so you speak on behalf of the party hai ne you represent the party na sai Manohar Parrikar defense minister go biram bodo lai gi dab se BJP da ya wan hona jar ko mini ya na talented or but topic tu gi India gi quite chauka home ministry later sorry per PMO later home ministry later ahum suba kai no ne ba sai gi defense kai se adu gi minister ko lai ne ba ani PS sangma tam lok sabha speaker or me then national level gi NCP gi congress kai tharaga president go oidana ari cabinet oi adigi president of India gi BJP gi nominee ne duso BJP ne nominate to Pranab Mukherjee fight to na constitutional parliament India president ai no bum to end to na Supreme Court yong na only by a margin of one judge ne ba judge manga da judge ama khaki khena ba na president oi hoda banu pa ne ba ai na hijabadi
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯄꯤꯛꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ why don't we push for charismatic leaders Manipurgi Erang asi India government na Sannaba Lilani haina MP Bimol Akoijam na phongdokpiriba wafam asi aikhoigi Sagolbangi Block Mahila Congress Committee na sinduna Women Participation in Politics, Safe Constitution, Safe Democracy, Safe Manipur haiba sida aikhoigi nongmagi oiba political conference ta phongdokkiba wafam ni oza mangna maru oina phongdoklibasi Manipurgi Erang asida India government yawi makoina Sannaba Lilani haiba si miyam khangminaba mathau tai haiba haina mahangna phongdokpiba statement ni oza maki statement sida aikhoi kamaini yengbe ai kari wafam thambini oza gi oina ahanba mot phongdokpi oza hoi masi tasengbadi aikoigi Manipur gi MPC Bharat ki parliament ta aikoisi Congress ki oibanina opposition da laiba MP ni aduga hoji ki ruling party de khoi loina mana khangi BJP ge ruling party ni aduna ngasai gi Manipur si BJP na rule to state amo oiraga su MP de khoi si Congress ki ama tha ke Lok Sabha da aduna rajniti gi kai haitare tongan ba political party sing da lainarabani na opposition oirabani na opposition gi mathau si government ki policy program am criticize to opposition ni dana ana government hek to ba khuding gi asoi ba putok to na ngang ba government hulaga ngang ba si opposition gi machat oina to hari ba democracy da di aduga ruling party gi MP oiram taraga di ngangam da ba su yai maduna tongan ama thamgraga ngasai gi opposition aikoigi ruling gi rajniti gi political party masen gi hunnaba moigi ngana sangnaba dune na khoina icham chamna lokthok panatabada hariba potu gi thangai sengna merit tu kali noina adom da khanarapa taragadi masi ngasai gi pura arth yaudaba wari makti natti hariba dugi maram madugi background madu khoina nainaba ama changheba aduna pharsu phatrasu MP amani ma Manipur gi aduga khoigi Bharat ki rajniti ki system si khangba mi ne khoina loroga manung da yauri bani parliament discussion da yauri bani na ngasai gi man haibada Manipur da thoi basi Bharat ki mi mayamna central government masi ignore to bibadagi neglect to bibadagi natraga moina masi tana baina thawoina sillaga conspiracy hagadra madu maina toba moigi Manipur gi Erang mayam si moina Sannaba Lilani masi moina bhut Sannaba gumbani gairisi ana adugumba ngasai gi hekta aikhoi gi opposition ne na panganga wana tabida Manipur gi leireiba situation se khudam moina chahi ahum phajal lae aikhoi gi natra 23 dagi May gi 3 dagi haujiki Manipur gi Erang si lae laiba stage mayam puno maksi kham theng na wanare yum mai chae adagi internally displaced part mayam ama laire masai sa han mayam jo hani prime minister laiga late no makhal army thijanal ambasunate tori sibu hariba adagi lairiba solution si kamaina purakadagi haibasi ithau thoi dabagumba akhoi gi president rule lae laiba president rule sina khare hena phagadra hairaga madusu hamu hek tobugumba lairi jiwariba aduna akhoi tawhanding badu itau tawdaba adugi phibam du da sum leirakpadagi masi tawribasi India government ki thawoina akhoi neglect tawbirabra haibadudi mayamna dum chingnaba poeba madugi khudong chaba lauraga madi opposition da laibani na mana ngangbane na kanagumba akhoi gi ruling party gi mi yauragadi rajniti gi masen pahunda hunabane na haibasu yai adu tawreiba posidi masi karidagi haire ino haibadudi MP na phajana haire ta mana haibe statement da yamna kiningai oiba madi India government na Jammu and Kashmir da tawba adumaina state seat thugaina ba sinbani hairagadi state si thugai badudi akhoi kanamtana pamdi state si community mayam na leiminaba state ni masida kuki naga teki muslim maitai mai kanglu jat suna leibani aduna leiriba sida pikraba Manipur gi state sida akhoi masen sumaina khaibung torga ngasina kuki ga khainare hayeng na naga adoi de akhoi kamaina leini adui makta north east ki state sing si de akhoi mayam na khangi duni yamna pikpa state ngaktani Kashmir gumba natti hariba masida akhoi na except Assam natana Manipur gi north east di aso state si amuna masida further thugaiba taragadi akhoi madu yamna nungairoi madugi consequence to afaba oiroi hariba aduna mase thugairakani haibabadi thajade adubu kanana khangi MP amana nganga ibanina mana madugi karamba idea phangbano aduga akhoi na khangdaba magi karamba
ꯀꯔꯦꯟ source of information ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ alarming ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯍꯦꯟꯅ violent ꯑꯣꯏꯕ movement ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ruling opposition ꯒꯤ ꯍꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ सिगुम्बा स्टेटमेंट अमा लापा है मणिपुर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट एमपी अमनगा हाइबसी यामना सीरियसली लवहनिंगे अदुगा हौजिक लैरिबा मणिपुर की क्राइसिस सी अथुबा मतंगी मनुंगदा यानबा अमा पुरागा मसी लोइसनबा याबा अदुगा मणिपुर काइरोय हाइबगी चपचाबा एश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हानबुदी पीको अमुकजु हन्ना पिहनिंगी अदुगा अखोय हुजिक लैबसी सीरीज ऑफ आंदोलन मयाम अमा हुजि मूवमेंट मयाम अमा लैरे याम अनप्रेडिक्टेबल ओरबा याम अनसर्टेन ओरबा फ्यूचर ने अखोयगिसे अदुना मसीस्ता अखोय एनी स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसी खरा लुमना सीरियसली लवहनजनिंगी सुमाइना थमजगे